دەماک و ئەمریکا پرۆژەیەک دەربارەی درێژکردنا دەما ڤەکۆلینên تایبەت بەکارهێنانە چەکên کیمیاوی لە سووریا پێشکەشی جواتە ئەولەهیان ناودەوڵەتی کرد ژێ 15 ئەندامان 11 ئەندامان ڕازیبوونا خۆ نیشاندان. رووسیا ji بۆ ڕێگریکردنê لە پرۆژەیە ئەمریکا مافێ ڤیتۆ بەکارئانی و بۆلیڤیا لەگەڵ رووسیا نەڕازیبوونا خۆ لە هەمبەر پرۆژەیە ئەمریکا نیشاندا. و پشتێک و رووسیا مافێ ڤیتۆ بەکارئانی رووسیا بخۆ پرۆژەیەک لە هەمبەر پرۆژەیە ئەمریکی پێشکەشی جواتە ئەولەهیان ناودەوڵەتی کرد. لێ پرۆژەیە رووسیا بتەنێ 4 دەنگ ژێ دەنگێ 15 ئەندامان بدەست بەئانی. بەریتانیا هاتە سەر هێلێ و ڤیتۆیا رووسیا لە هەمبەر پرۆژەیە ئەمریکا بە مەترسیدار وەسف کرد. بۆریس جۆنسۆن وەزیرە دەرڤەی بەریتانیا گوت و دروستکردنا ئاستەنگیان ji aliyê Rûsyava lê pêşiya dirêjkirina dema vekolînên taybet bikarînana çekên kîmyawî li Sûriyê karekî metirsîdar e. Serbarkir ku Britanya rênadê ku karê pisporên vekolînan li Sûriyê bêrawestandin û wê li gel welatên hevbeş kar ji bo berdewambûna vekolînan bike dek û tawanbarên cengê yên ku biryara bikaranîna çekên kîmyawî li dijî sivîlan dayî bêne sizadan. ئەمریکا بێدەنگ ڕانەوەستاونێکی هایلی نوێنەرا ویلایەتێن یەکگرتیên ئەمریکا لە نەتەوەین یەکگرتی گوت و رووسیا دەدەما بووریدا کار ji bo pekxistin û ji karketina karê pisporên vekolînên taybet bikarînana çekên kîmyawî li Sûriyê dike. Daxuyakirin ku eger civata ewlehiya navdewletî derbarê vekolînan de bi karê xwe nerabe, Emerîka ji bo dadwerî û derxistina rastiyan wê ji derveyî bazneya civata ewlehiya navdewletî kar bike ji bo berdewambûna vekolînên taybet bikarînana çekên kîmyawî li Sûriya. هەروەها هایلی گوت jî ku ئەمریکا wê berdewam bê li ser sizadana tawanbar û berpirsiyarên kûçekên kîmyawî li dijî xelkê sivîl bikaraniya. Têzanîn ku ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û heta weke îro rejêma Esed çendîn car çekên kîmyawî li dijî sivîlan li Sûriyê mîna Xan Şêxûn bikaraniya.